Lo somaqhinga odabukezweni laseBelgium nowaphuthwa i-Afcon eyodwa ngesanda kuthatha izintambo zokucija iqembu leBafana Bafana, kodwa kulokhu kwazile ukufaka leli qembu lesizwe kulomqhudelwano uzoqala emasontweni azayo. Iqembu lakuleli ligabe ngabadlali abasebancane okukhona uThapelo Maseko, uzakhele lepasa nabanye abagabe ngabo. Uthathe i-step esithi sokuthi ngale squad lesi asiqokile sizodlala khona ke-Ivory Coast kumqhudelwano we-Africa Cup of Nations. Uma uzobheka khona lapha nakonozinti, yes besicacile vele ukuthi-ke ibona nozinti asehamba isikhathi eside nabo ukuthi uzongagcine esefinyelele nabo futhi-ke e-Ivory Coast. Kanti-ke futhi-ke nawo kubadlali abasebancane abafana njengoThapelo Maseko, uJaden Adams kanye na futhi Apollis uthathe i-step esi-right kakhulu ukuthi introduce abadlali abasebancane nokuyinto-ke future yezwe noma yiliphi izwe lakhona la e-Afrika. Umbuzo khona uthi ngabe leli qembu lizohamba ibanga elingakanani kulomqhudelwano? Ibanga engibona ukuthi sizolihamba khona la e-Ivory Coast kwi-Africa Cup of Nations, yes sizodlulela kumsane olandelayo, kodwa angiboni sizokwazi ukuthi-ke siqede imidlalo ama-group stages siqhwakele phezulu. Yindlela engibona ngayo leyo, nangendlela futhi engibona ngayo ukuthi ithanda ukuba nzima kakhulu lo mqhudelwano wawona lo nyaka. Kodwa-ke umzuswane olandelayo sizokwazi ukuthi sidlulele khona, kodwa emva kwalokho kuzothanda ukuthi kube nzima kakhulu. Umdlalo wokuvula weBafana Bafana izotholana phezulu neqembu laseMali mhla ziyi-16 kwephezulu ngehora le-10 ebusuku.